Assam angkang kontain korapli kangkir ke phalong Bukatan subdivision angkang kangkir dun klak. West Karbi Anglong District Bathalang so Hawaralong Assam angkang kontain korapli kangkir tomon keja. Puloni MSC constituency MSC Cup football ang dungkiti Patubon Tanglo. Khardom ada birtalang panili virban kropi non birtang tonpen archek tha Assam angkang phaikuni ni phaike thom arni ghonta ingora plikang kerke phalong bogajan subdivision angkang kitikulat lapen school college ingkedun clark lapen kachlenga towar pelong gari motor kachle ing arveng pusi bogajan panili tuma pherangke karnislong birtanang pali All Assam Bengali Youth Students Federation of Tumpen Khontain Korapli Assam Angkang Kangkir ke Phalong Phaikuni ni Phaike Thom Arni Bogojan Subdivision Angkang along Hitikulat Lapen School College Antang Inkirun Clark Anpar National Highway 39 ka Chelenga Towar Pig Gari Motor Chelengle Sita Private a Motora Bang Cheleng Jai Lapen Kangkir Sek Suluso Daga Birta Longpon Pe Kangkiring Samjin Ben Sichunlo Assam angkang long All Assam Bengali Yuva Chatra Federation atum pen phaikuni ni phaike thom arni ghonta ingkora phri an kangkir ke phapon along ada papor malom difo hite along kangkir don erajok hamphang song tum ben kulat ke pang putho birta katni sosa hemalong birta nangle Assam angkang pialong All Assam Bengali Yuva Chatra Federation atum pen ghonta ingkora phri an kangkir ke pha labang so kangkir ke phapon along ada papor malom difrong supe hiti kangkir don erajok hamphang song do an ching room si kulat do an Kular hempu atumpen pangpu pontu. If they are disobeying our request, that they are trying to challenge the organization of Karbi Anglong. Karbi Anglong এটা বন্ধ প্রভাব যে ফেলেছে সেইটো আমি ইয়াত গোটেই সংগঠন কাৰ্বি আংলং আমি বহুত দুখ কৰিছো কাৰণ আজি পাঁচজন বেঙ্গলীৰ পৰা আমিও বহুত দুখ কৰিছো কিন্তু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আজি কিমান বছৰ ধৰি আমাৰ আন্দোলনত আমাৰ কিমান ইয়াত কাৰ্বি ভাই বন্ধু আমি ইয়াত কিমান মানুহ মৰিছে তেতিয়া জিতুল ডেকা ক'ত আছিলে তেতিয়া আজি জিতুল ডেকা যদি এইটো বেঙ্গলী সংগঠনৰ এগেইনষ্টত যদি বন্ধ নিদিয়ে আমি জিতুল ডেকা এগেইনষ্টত আমি পিএল কেছ কৰিব যাম Feel the businessmen also to cooperate with the social organization because the bond culture should not prevail in Karbi Anglong. The Supreme Court has already given that bond culture should not be prevail in all India. Apart from that, if the Bengali community are trying to impose bond in Karbi Anglong, it will be the great loss for the Karbi community and for the Karbi Anglong, those who are doing business in Karbi Anglong in some part of West Karbi Anglong. তাৰ মাজত যিকোনো বন্ধ দিছে আমি সমৰ্থন দিম কিন্তু বাহিৰৰ সংগঠন আহি পিনে ইয়াত অসমত বন্ধ দিব নোৱাৰে আমি নাকচ কৰিছো আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ ইয়াত কিমানখিনি লছ হৈছে তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব প্ৰথম কথাটো হ'ল এইটো ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল ইয়াৰ সংগঠনৰ যিমানখিনি ল'ৰা আছে তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ 12 নহয় আমি কিন্তু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বন্ধ দিম মানুহে বন্ধ কৰি দিছে এতিয়া আমি বজাৰ কমিটি ষ্টেপ ল'ব যে এতিয়া ইমিডিয়েট খুলিব লাগে আমি ইমিডিয়েট খুলি দিব যদি দোকানবিলাক নখোলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দোকান খুলিব এতিয়া মই কৈছো যেতিয়া মই খুলাই দিম Lason thak thak si difu Chamber of Commerce atum pensita me kulat kang puja phan pin khat dunlu Halloween ka cheleng gari motor tum cheleng bangwe sita mi difurong spiang kang along ke atapa por malom penta gari motor ke cheleng phone এই কাৰ্বি আংলং ৰাইজে জানে আমিতো সদায় বন হ'লে বন বিৰোধী হয় আজিও আমি বেংগলী ফেডাৰেশ্যনে বন দিছে কিন্তু আমি বন নামানো যোৱাকালিৰ পৰা আমি চবক কৈ কিনে আছোঁ অকল কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া হামৰেন বাকলাংচু ডংকামুকাম খেৰুনি বকুলীয়া আৰু আমাৰ চিলুনিয়ান বোকাজান চব খোলা আছে কিন্তু ইয়াত মই শুনিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা অলপ বন আছে বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়া মই নিজে আহি কিনে আমি খোলাই আছোঁ এইটো মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং ৰাইজে জানে কাৰ্বি আংলং যি সংগঠনে বন দিয়ক আমি চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ পৰাটো বন বিৰোধী হয় আমিতো বনটো কেতিয়াও নামানো এইটোৱে ক'ব West Karbi Anglong District along the Assam angkang along phaikuni ni phaike thom arni khontain korapli kangkir ke pha arni praija madima long hitikulat kangkir dun lapen gari motor ka cheleng ing arweng pusi card news apherangi jason ing hi ben birtana pale West Karbi Anglong District Paithalang so Hawaralong kangkira tomon ke jabajok ing kirdun clark private gari motor humni ka cheleng pedan parki
ajak kiding ka chileng amotor amukha chileng wangvi baithalang swadung ke do Nagaon district Rajagaon along Hithikulat school college rapen sai kamanta inkir dun klak kachileng atawar pi along dangni penan park ke hiluving ke dam agari motor chileng le lapen kangkire sek suru sudaka birta archulong le All Assam Bengali Yuva Chatra Federation atum pen konta ingkora pri Assam angkang pi kangkir ke phawan along phai kuni ni phai ke thamani hamren along ke nahok te inkir dun de psi kar ni sar pherang ke pen hamren pen bir tanang pale Adaba por pen nerlo suni anta kangkir je tum ta nang bara bang avedat ajok Hithikulat la pen gari motorata kai teng cheleng phone pherang ke pen kohomri dam hot bir da kilong dam ateng ke kangkira tumon thangnat ka vedat ajok rai komasai khia tum pen ta Hithikulat ajo bithe ke ton ke lang kapadola pusonta thekdam long le sa hem la pen ke charle hem hai hoyanta inkir dun de hamren arat ka boche bari matum Hithikulat hai hoyalong ani wang son si dopet monta majo phanta ke ther ke hapla pusonavi Hamren rong supi na hoktak inkir kedada potsi kangpu duna sai keding ja sai tavi detlo birta ke tokba muhut anke na hokmanta chibhong chihuria birtavi ing samjir me si arni ke pathon kangkira tomon ke west karbiang long hempi hamren phan japon pe nomalam sopor phan birta main tamonik sina Family Restaurant, a fine dining restaurant, the most flavorable and exciting meals made with passion. Ethnic cuisine like Indian tandoori, Chinese, Pan-Asian and Karbi kitchen. Special food items like seafood dishes, fish and prawns are served. Pork special like barbecue pork spare ribs and Northeast style pork curry. Wait, not only this. Durga Puja special buffet starts from 17th and valid till 19th of October 2018. Also, the restaurant does catering order for parties, events, wedding, etc. It also offers free home delivery services. Distance and minimum order. Within 2 kilometers, rupees 500, 2 to 5 kilometers, 700, and 7 to 10 kilometers, rupees 2,500. For queries and services, contact at 6901312934 or 6901312930. Kopili Family Restaurant, 4th floor, HRSA Complex, Dharamnala Road, Difu, near Bazar, India. Big sale! Up to 20% off on baby wear, 5% off on grocery items and 6% off on beauty and personal care. Also special Durga Puja offer on ladies and gents wear. To avail this opportunity, step in Saraswati Superstore right now. Home delivery services are available within 3 kilometers radius of Difu. For more details and services, please contact at 7024-56806 or 9957-537019. Saraswati Superstore, MS Hans Enterprise, near Mamta Pharmacy, Difu Main Market. Hurry up! Hero Company gives you a beautiful opportunity to have any kind of scooty or bike with the best help of easy loan facility. Also, it will be covered up with best driving comfort, best mileage, easy spot finance, best looks, etc. Service accessories and spare parts are available here. Please contact nearest authorized dealer. SMV Motors opposite of DIG Bungalow, Difu Manje Road, Karbi Anglong, Difu. For more queries, please contact 9613731109 or 9101147818. J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up.
On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435 925 116. J&J Amandu, Difu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Dinamo Piputhot Birta Long Bangthulo. Puloni constituency MSC Cup football tournament Phaikuni ni Phaike Thamani. Ang dungiti kipathupon abirta Kadnusa Hemalong Phedangke pen Birta Nangpale. Ang dungiti kipathupon along Puloni Circle Right Wing polling station pen Habe Crow polling station ang bongsi pathupon lo. Karbi Anglong Autonomous Council MSC Dorsing Rong hang pen kipatir pipon along Aluhiamat pen Harakhot MLA Jairam Inglang Chetongdun. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EMatum Tarindra Brahma Amar Singh Tisu Pradeep Difusa Khonsing Rongpi MSC tum Ram Singh Timong Lapen Lun Singh Teronatum Chetongdun. Labang so kipathua long kang side dunatum mati referee laki promoter Joel Ing Lepen Herana Baglir tumpensi ing side lo. Habekro polling station at tum kipathu ke thek monak ajok ball pum phola pen Puloni circle at tum pen ball ipum ansi kipi thek chora jok. Habekro polling station at tum pen si angdung kiti kipathu chipahai ponlo. Labang so kipathu along best player anong e Babu Singh Rong Pharla pen best goalkeeper anong e Rajib Khrodu besi chipalong ponlo. Kihai anong e EM Khonsing Rong Pila pen EM Amar Singh Tisori ding pen si trophy la pen tangka sika suri ingkoi pipono la pen kiremate rangatuma phan MC Dorsing Rong hang la pen alang li chor Sabina Teron Piari ding pen si pipa jir ponlo. Non hejong West Karbi Anglong Kolonga Krungjai English ME School along Gunot Safajamek Kipaman Pon Abirta Kadnu Sa Hemalong Birta Nangle. Gunot Sah Kipaman Pon along Alhui Sarpo Aman Pen College Assistant Professor Divya Jyoti Khatanayar Lapen Alhui Aman Pen Rublin Kropiatum Chetongdun Anpada Krungjai English ME School Headmaster Borsing Inglang Thanmang Lapen Managing Committee Amaipu Jiten Rong Parpen and Pata Lochali Aus Samara Poltum Anta Chetongdun La Sohud Alhui Sarpo Atum School Kichari Aus Samaratum Pen Chiuchiput Padopon KSA Lamding Road Asa Hemalong Phaikuni ni Phaike Tham Arni Pherangkia Mai ke Padopon Pherangkia Mai lo inner contractor Chiranjeev Agarwal Kasa Stadium Kikim Kerang Amen Pen Kiphur Tanga Sangti Karbi Anglong Pen Angtan ke Pon Kang Hu Puthak Pherangkia Mai ke Padopon Kasa Stadium Kikim Amen Pen inner contractor Chiranjeev Agarwal Karbi Anglong Sangti Kasa Stadium Anban VC Karbi Anglong Pen Angtan ke Pon Kang Hu Pusi KSA Tumpen Akoi Pipon Lanchota Kali Chiranjeev Agarwal Inut Saint Mafia Luputa Akoi Pipon Karbi Anglong Angkhia dat Angtan Men ke Bangaso Atum Laan Kachiplang Long ke Ladak Karbi Anglong Autonomous Council along ke Chariatum Athol Kipider Ajok Sipini Arni Lapuan Kachiplang Hai Luputa Akoi Pipon tu Propjin Pen Contractor Chiranjeev Agarwal Upon Aron Tengpen Ingsai Nangji Karbi Anglongot yate Karbi Students Association jodi apuni ebla underestimate korile apuni bahut bhul korise
গতিকে আজি আমি এই সংবাদ মেল মাধ্যমত স্পষ্ট কৈ দিব বিচাৰিছে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল অতি সোনকালে কালিৰ ভিতৰত যদি হাই লেভেল ইনকুৱাৰী যদি গঠন নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটত যাবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি আপোনালোকক আমি কৈ দিব বিচাৰিছোঁ Jong si aron ateng bin ing sai se pulotel sodak pen KSA tumche song ponji busi pherang kya mai long ning che non kasa stadium kikip bom along sitami non pen ar pong kang hang pang cheng tang lu lasila poson mafia bang phatu aphan athor ki pipon ke Karbi Anglong Autonomous Council along ki dwa tumsi adai do mat adai che nangji pata ning je pontu carried out a send from Jamuna River number 4 to Lahore region to Nagaland even to Manipur. So we wanted to question here, why is Mr. Turam Ronghang silent about these things? We are exposing now that Chiranjit Agarwal is a corrupted contractor. Will you have the gut to constitute a high level inquiry against him? If you are fighting against corruption, then come forward. By tomorrow itself, you constitute a high level inquiry against Mr. Chiranjit Agarwal. If not, then stop your lip service saying that you will fight against corruption. And I'm telling you today, Mr. Tudaram Ronghang, if you will be not able to arrest or take action against Mr. Chiranjit Agarwal as per law, then we will give you another corruption record against the PWD Road Department. But that we will give the record, we will expose the corruption taking place in PWD Road. Therefore today, we the Karbi Students Association express our strong sentiment. If you can dare that you will take action against Chiranjit Agarwal, then we will thank you. But if not, then stop your lip service saying that you will fight for corruption. Atapa biota bangila pons kangton paniklo dumi thakmi korwang